How Aquaba and found Bragan and Sam TV GH so what frame Ajua searching. You say MPP, how many years in opposition? NDC for me, Busamo. Abosumen sope, and a gun of one woman. And the galam say for say, Banchi bottle board nature gold £1. A chrome habaya dekeke. Dr. Alhaji. Anope sewa sorry amepchiawo. Emranti ya hene mema wache. 2028 about to mema wonye campaign. O dade mo aname do results na bro. Why? Ya nya campaign. Me say 2028 election o nko campaign ko brebie. Aboso menso pe. Galamsey for se banche bottle board dey chain gold £1. Under John Dramani Mahama, John Draga, John Scam, John Azan Mahama. Aboso menson pe. A driver for so mukomubu. Aboso menson pe. 7 months. Under John Dramani Mahama administration. Aboso menson doctor. Enson pe. Enson pe. Yen wi afe no. Aye. Edwadifo ma ene kumasi edwadifo ma ne nkran edwadifo ma se yento ade aboso menson pe ai enso po abosi okanfo kumasi magazine fo se omuntimi nkra no ma omunya dollar kra nkokra no ma aboso menson pe. God of Akufuado, you are graceful God. We are grateful. We are ungrateful. Nemum we are grateful. Nyankopon Akufuado Nyankopon yema wamo. Aboso menson pe. Ai. Ena galamsey fo, edwadifo, akuafo esuo. Ya papa no makuafo e. Koko bag na dru say yo. Ado muntimi mie. Ya say abedru 12,000. Titiwo sikano 120 million ana ya metete na meboa. Social media so ade tumuni bia. Ai. Ni yaba cement bag 70 cedis 60 cedis obekona ye 120. NDC aban no. NDC aban. Ni eni ho. Ni yaka ni yapa ho eyifo a ombetwa toro atoso. Atela fo mo be pam sabi atade ahye atro yene na yepe aboso menson pe galamsey fo all the mining sectors ya mu okrom ha musu ye to aba atia Akufuado ye to aba atia Akufuado all because of say wose mo mfa nhehye ye pa enye mo adwuma ene wo site ne kura firi wonsa ya ma wonsi muram ho biem omumomugu oman asase so adobe ewura forest konyina hini forest kohwe kokro yimu ye forest reserve kohwe omugumu enfidi Akufuado kradija oman si yamfanya ya kwan ye de akogu oman forest mu ni ye dwiri nuagu onsamu amu nananom asase so yesi ya mamunsi so aboso menson banchi bottle board and chain gold £1. 7 months in government. Banchi bottle. Me say obia mpanimfo ne kan o se ba fines onim se oye oni akwada nsore nante onsore nante o se da oye oni ba fine nim se oye oni onim se ono an ho no oye no onim about time for munya abotre sama hu sade ya bosumi emu ayeden about time for we mesi munya abotre mo ma na ewie JHS no Akufuado provide o mu books ni ade a Christian Awini ebe ka kire mo say free SHS tan kan phone oni me maame ebe botipan me nka bibia me ni watem Christian Awini a o ka kire mo say free SHS kan ko phone te say dia ayeye ayekama yasemu amu providing kwada no all the utility base ya na Akufuado de ma mo kwa no enya free biem
Haruna Idrusu education minister se men kan kire mo ai yahunu nyansa ati gold so ene banche boto ayepe but yen education ho a sabi avoid akromfo an robersfo wo man mu de yehunu nyansa nsiesie ho yese aban dada aban fun na ekoye no na hwa mo makwa esa provide wo mo akade no omo de omo nya ne sabiem free secondary free private secondary for aba omo nya ne sabiem fufuo na omo so omo be wa mo ma no omo anya anwo mo ma ne nto omo aduane aban papa aba John Dramani Mahama aba aban a waba o se MPP aban sabi badwenbafo anintrifo nyansafo aban a eno ma oman yenya so mfasodie nyina omo na de baaye no ebeko opposition 100 years free health insurance aban free school feeding program aban Ghana card aban Ye-Gate aban mobile money interoperability se hwan ability aban otina dem electricity power our phone so aban oti dem eyi sika through bank account with mobile phone aban Dr. Alhaji Mahmood Bawumia nyansa container aban STEM school aban education minister Aduchum dabi aborofo kura suru no eje ebibifo asabi yayi yadwene ato sabi ajanan mu ene timi tu nipa we twene all because of say politics education minister aborofo kura suru no nimdie ni nyansa nyamede amana no eje Ghana tibon kwaso man papahwe akwa aman asabi yayi yadwene ato atwene ene timi reject nipa say nanka ebeyi IGP dampare afiri ho adi nohonu ene tuo nko ana yekun yekuro yi mu nohonu yayi dampare di nohonu aba oya bitui na ma okura emfa nohonu wo pa oba na wo se onye wo ntam ginafo wo no oba no kura enye yi nohonu enye yi bitui na kura nohonu ntumi nye oya Ghana IGP ye security shenenza ene ye buru ya tuo se to se de ye kun kwakuo under John Dramani Mahama abanya yenyi oman holidays nyina nkwohye Friday ne de akonoma petesin akobronsa Mahama policy no yeyi oman holidays ye wo afimu de akohye weekends ne de akorensa akobro policy ya NDC bae wa introduce am oman no yenu yanum nzongofo ma na mo twen kokko mo nsaka ye di atoro kire mo ye bae bebere wa kokko 600 na wa ye portrait farm na agi abodu kutidwom ya kagu na sum de ena agi akokko no wanya sei agi yahu Dr. Alhaji Mahmood Bawumia no ni nua be ma kremoni cross won chia no